bersyukur nak Islam jong unausan hima. Tentang ni kuat pernikahan buat dia meleng dekat buat kertong joki. Okey. Dia ulang phone ni kuat pernikahan buat pi. Cái kimat cái kertong joki buat pincai tapi pada buat nak akan make election MDC nam tapi buat sini. Katong tu bagi dia pun job kau. Kimat kimat di bawah pihak wanra pada buat mentak election MDC. Ke kamar ke kongsan kelong ba nombor gi dia pun job halor gi isu di sekonsil pillars tu hi. Ki distrik ki isu di singgah ki numba ngin pene kire ki ti dustur baka distrik council kan butik ikir kom trikam ban klain yi sensiar thau mri ban interfere than ya ka sensiar thau tang man ta jimun toy jong nore ban ya musliya than ni ka option kam thau kam lo hol bong yi hapo ka konstitusi jungi wat mantaro nadu ki soda nadu ki rambaisnong nadu ki ai babun tagi akting ki acting bane lagi sansnem rusnem tiga distrik council ke badi ban peit ban pengklai ju igarti sensiar mri pai ban syaliang yanoenor hisin bladi kapor blokut katam ai kator bar karai bat buromi karai jang dorba Election MP ni iba kibut joki UDP kile lut chopra. Han mantap ki layo slok yang kino kersan ba demen ki kersan. kibut jong baro kibut jong UDP NPP BJP gele lot satu temuta kadi ke local election ke affair ke local election ka district ke national election ka local election ka affair tikibri jungi kumolong mata ngai iba kidan hitik kumangid kumba bengindon bai ka parti dia kata we are kuma mulai kibandon ban mi gindan hi we are kiban wan gindan hi Election MP ni iba pim dekat tan ya ke MP ya ke NPP. Mentapat buat mentar control lagi parti kam don kam yeng la jong norim ya opini pai ba ban ai le mujing kesan mudon kam ya mot slinging la ne ban ya kawang keti ini no kam don kam tan keren ya lagi jong isu yeng la jong norim pai ba sutu Kita jikaman bagi kibut jong pi ke MLA kin ne biang tah do ke MDC. kumagalong ta bad kanam don lagi jing bakla bagi bot jong ikin ne tinam bagi beri la jong kine ka pun iba kalan tiya jong au le ka biak ban kermen bagi banwan kersian mentar banwan Ni haborda ka kamtot ke UDP la da dai MLA ne MP. Mentapat pim ne kumno kan ba tinyo. hagai male ngam ding atro rayo ar hajar tap Ada compare bagi parti. oh tementa pi kamdadi than ma kebakong ni ka election kipa yo bre ka te shisi nomor di mangi gibre basnai ka parti kiba form ka parti gidingi gibre tera gibre gi lado gi paiba ki don jishania yo bre yo candidate hi kamur ka parti ka lolong automatic nga kermen ba rangkat ba jishania yo candidate rangkat jishania ka parti ni kermen ba in khlai ba ka sen